Subscribe. Hey guys, guess who's back? Yeah. After coming out and kissing water. Dinner everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Meti here. I know that right? Post ሳላረግ ሳላረግ of course ሳላረግሽ መቲ እንትን ሳላረግ ቀርቼ ሳይሆን okay, let me tell you ምን እንደተፈጠረ ማለት ነው. So class አለቀ and then I have 2 weeks left. አንደኛው is like semester break ነው and then one is for like mid exam ስለሚመጣ ለሚድ ኤግዛም ልናጠና እንድንዘጋጅ ነው 1 week የተሰጠን ማለት ነው. So ይሄኛው ሁለተኛው ዊክ ነው እንዳጠና ልትሰጠኝ ማለት ነው. So pretty much ምን መሳለሽ የተፈጠረው ባለፈው ሳምንት I was grinding. Oh my god bro, literally ቁጭ ብዬ ነው ማድረው ለሊት. If you know that predator guys, ቡና ምንድን ነው? አቃለው it's bad በጣም ግን ቡና ምንድን ነው? በቃ literally አንዴ ነው የሞከርኩት በምን እንዴት ተነስቶ እንደሆነ አላውቅም ግን እስቲ ፕሪዲተር ልክሳና አንድ ቀን በጣም መጨረስ ፈለኩኝና በጣም ብዙ ቻፕተር ከቨር ማድረግ ፈልጋለሁ and then I was like ጠጣው ቀጣይ ቀን ራሱ አልደከመኝም ማለት በቃ ራሴ this is not good ብዬ ነው ሁላ መት በተኛት አለብሽ ራሴን ገፍቼ ተኛሁት ማለት ነው and then yeah so እንዴት ነው ቀን ማሳለፍ የነበረው like ለሊት throughout night time ተኝቼ ነው ማሳልፈው throughout like ለሊቱን እንዳለ ማለት ነው አጠናለሁ ከዛ ልክ ሲነጋ ምናምን ተኛለሁ ቀኑ ያልፋል ማለት ነው. I'm not even kidding guys በጣም ብዙ ነበር ብሎግ አደርጋለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ እንደዚህ ዛሬ ምን ሄድበት ይተሰራችሁ ከአክስቴ ጋር አክስቴ ከዝኖቼ ጋር እንትን ሄዳለሁ አይቴ ማለት ትንሿ እንትን ሄዳለሁ ሸራተን yeah like we will chill ምናምን ነገር stuff and then this is the outfit. Time will bring the real end about you out. There'll be no remnants, no trace, no residual. Your feelings within you, then you won't remember me. Your face will be the reason I smile, but I will not see what I cannot have forever. I'll always love you. You feel the same. Okay guys. Hey guys. እንደተፈጠረ እንገራችሁ ልንገባ ነበር and then ባትዋኙ እንኳን ማለት ነው ትከፍላላችሁ ወይ ትከፍላላችሁ so I mean it's not worth it መክፈል so ስለዚህ ስለነሱ ገብተዋል እዛ ጋር ናቸው እዛ ጋር አታቻቻለሁ so እነሱ ገብተዋል እኛ ግን እኔና my cousin Sisu she's here እዚህ ነን ካፌ ቁጭ ብለናል so ስለዚህ we're gonna chill catch up እናደርጋለን ምክንያቱም ከተገናኘን ብዙ ጊዜ ሆኖናል so yeah but I will not see what I cannot have forever. I'll always love you. You feel the same. Oh, you played me dirty, gave me so bad. Toy with my affliction, had to fill out my prescription. Come remember me, I had to set you free. Away from you to see clearly the way that love can be when you are not with me. I had to live, I had to live, I had to leave, I had to live. Love set. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. You free to fly your pretty wings around. Wings, your pretty wings, your pretty wings. Love set you free to fly your pretty wings around. Wings, your pretty wings, your pretty wings. I came wrong.
guys, today's Thursday. So ትናንትና pretty much ምንም አልቀረስኩም ምክንያቱም አላደረኩም literally chill ያልኩ ነበር with my family ጋር and then today with my cousins እንወጣለን አብረን እንዋል። ከቤት ከወጣሁ በኋላ ከከዝኖቼ ጋር ተገናኝተን ወደ 4 ኪሎ ዱም ቲያትር እንሄዳለን። አይተናል ወተናል I mean it's good ችግር የለውም it's fine I mean it's good it's illusion ግን ማለት ነው I mean we expected a lot ለዛ ይሆናል maybe ለዛ ይሆናል ብቻ ግን ሞክሩት it was fun አሪፍ ነው experience አሁን ወዴት እንደምንሄድ እያወራን ነው ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም እግራቸው ወደ መራን እንትን እንላለን She's like Aiden, why Aiden? Nature is why did you do that? Embrace it But yes ያላችን ነው ሊቀኖር ምግባችን አይመጣም ምግባችን ቆያል ተባይለን ይስና we love you ciao oh my god okay I love you just like I know subscribe Matisse channel please like share subscribe starter is here the aftermath ጨርሶ አልቻልንም Hi